Reka nongere mbasuhuze mwebwe munkurikira ku Cyeza TV. Kano kanya tugiye kureba amakuru yo kuri uyu munsi, amakuru yiriwe acaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Turareba amakuru yo mu Rwanda ndetse turebe n'amakuru yo hanze y'imipaka y'u Rwanda. Tugiye kubagezaho rero aya makuru, nkaba nitwa Mbarushimana Eric. Murakaza neza ku Cyeza TV, turabakunda cyane. Amakuru yacu reka tuyatangirire mu Rwanda. Mu Rwanda haravugwa iki? Mu Rwanda uyu munsi hiriwe havugwa iki? Uyu munsi mu Rwanda nk'uko musanzwe mubizi, muri operasiyo irimo kuba mu Rwanda mwino minsi, ni operasiyo kurwanya inzoga zitemewe. Turareba uyu munsi mbese hakozwe iki ku byerekeranye n'inzoga zitemewe. Kandi ikindi ni uko ubu ngubu hari abantu bakoraga muri RSSB, ikigo gishinzwe ubuziranenge, ubu ngubu bagera kuri 104 ngo nabo bari mu maboko atari ayabo. Nabwo turaza kureba impamvu nyamukuru yateye aba bayobozi bo muri RSSB cyangwa ikigo gishinzwe ubuziranenge kuba bafunzwe, nk'uko amakuru yatanzwe n'umuyobozi wa polisi Murangira Thierry. Yavuze yuko impamvu aba bagera ku 104 bafunzwe ari ukubera yuko batubahirije ibyo basabwa n'itegeko ndetse bakoresheje uburenganzira bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. Aba bagera ku 104 harimo rero abayobozi ba RSSB cyangwa se abayobozi bashinzwe ubuziranenge muri RSSB, hakabamo n'abakozi bagiye batandukanye ariko bakoresheje ubwo burenganzira bwabo mu buryo butemewe n'amategeko. Ubu rero bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza nkana inshingano zabo, bakemerera inzoga zitemewe n'amategeko zigakora mu buryo butemewe. Amakuru yacu rero reka tuyatangirire mu Rwanda, aho hari kuvugwa ibijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge, harimo inzoga zitemewe. Uyu munsi hakaba mu karere ka Kicukiro hafashwe inzoga nyinshi zijyanwa Induba, maze bifashisha urubyiruko rw'abakorerabushake kugira ngo bashobore kuba bamena izo nzoga. Bameniye inzoga nyinshi ndetse bamena n'amaetanol, utugunguru twinshi. Dukurikirane icyo gikorwa turebe uko cyagenze. Mubona rero akaba ari Afande, reka kuvuga ngo turarwanya itegeko utadatwagisha n'abaturage. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko, kandi afande reka twumvikane. Afande ntabwo turi mu kurwanya itegeko. Ibiyobyabwenge wenda ndabishyira hamwe byose, ni inzoga n'ibindi bikomeye ntiriwe mvuga muzi, ariko reka jye mbivuge, mwe ntimujya mubivugamo. Aho bibera ishyano bijya muri benshi ariko ntawe ubivuga. Hari ikiyobyabwenge cy'inzoga, hari ikiyobyabwenge kindi bijya mu mutwe gusa bikaba. Numva amakuru bajya bambwira ko bibarimo bitari bike. Ndababwira kandi ubu ngo ni ibintu byamamaye bifite, ariko ibyo uko abihisha kose, abo birimo hazagira uko bigaragara byanze bikunze. Uko rero mubyiyumviye, inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu nta kindi kintu amakuru avuga, ahubwo turabireka kuko umukuru abatanze impanuro, kandi ibyo yavuze urabona yuko bigomba gushyirwa mu bikorwa. Dore igisigaye kigiye gukurikiraho ni iki ngiki uno mugabo arimo gukora muri kano kanya. Nta nzogo musigaranye bitemewe? Ntazo. It is forbidden to drink me.